Jak mesaho hai rakan mesabuah bare, ke Bupati Aceh Barat tanyo pilih, Tarmizi SP gonyo getanyo pe bek megese ta dukung bermenghasil. Kewaki anak muda Syed Fadil, Cipta Mekri cipta cocohan bimbang ne, serasi God nan budi glelang hati, kan ulama geduk gebet sajan sabi, kan ulama geduk gebet sajan sabi. Pun di kampung yang di Kunong Tobi nehle, roh uku tangan di pasi tongon pantai, tamu sapa ta dukung Tarmizi SP, Bupati Aceh Barat Beradili. Duta kalon bukti nyata gepelahe, oh gemebocit ka betoi atu gare, rata gampong bang Tarmizi saware, roh ubanda gepetimang urung sakit. Nyona pete yang mengula, kok yang ditejeja use, Pinang gejaga maruah, Aceh Barat bek gop rele, Jino tanyo sapu pega, sapu kenon sapu fikir, Tarmizi tanyo kelepah ke Bupati yang matang pi. Kewaki anak muda Syed Fadil, Cipta Mekri cipta cocohan bimbang ne, tak serasi God nan budi glelang hati, kan ulama geduk gebet sajan sabi, kan ulama geduk gebet sajan sabi. Pun di kampung yang di Kunong Tobi nehle, roh uku tangan di pasi tongon pantai, tamu sapa ta dukung Tarmizi SP, ke Bupati Aceh Barat Beradili. Duta kalon bukti nyata gepelahe, oh gemebocit ka betoi atu gare, rata gampong bang Tarmizi saware, roh ubanda gepetimang urung sakit. Nyona pete yang mengula, kok yang ditejeja use, Pinang gejaga maruah, Aceh Barat bek gop rele, Jino tanyo sapu pega, sapu kenon sapu fikir, Tarmizi tanyo kelepah ke Bupati yang matang pi.